abakristayo basimira umwahurogo ahubwo mu rumo gwatungwire mu kanisa yabo bamwesimise kuba abiraryo umutano mu bahura abandi abaratwira mu kanisa ya Greater Bushenyi kandi bamushabira kugumana abijkombwire bwona watera challenge kumanya ukumurisa mulungi ukwali ebebera mubyona ekwatunga n'akamanyiso kandi n'ibindi bikisha isawitu musya Fred Mwesije nawe afitingeje umuntu twese gweno myaka 5 giramona mazara Reverend Amon Tumusime niwe basibwire ku rugomo busabadikono bwa Greater Bushenyi arukuza hidara ryo kubumurisa umuburisa bwa busubo mu busabadikono bwa Shuko mu Rushema we na n'umucara we cyatwereka ko umutwire n'umutukunda tangwa n'ibyo tubesara kumanya mu kizomeri cyatwereka kishami bizima ecyabanda bizitwirira anga utasi tubasima tutine bw'umona bwarukiro ahakubane bwa byo kubasimisa tutaba tubase kutabona yaro ko usanga imagine family wantu ngikumi zena rero konkara hangare kamaga umukore ruhangana mweso mitne kuno ya hanga nareba rukundo naraba kusaye wa orset najya ogu abire amazire myaka 5 hamwanyugwe ahi sabadiko nabira umukama we omushabere okwitwaza je omundebe y'oburise yagiremo kandi tumusima nani bashaka kumuterera umungaro kama atujirire n'abasi yamuta kumara hakireho. Reverend Fred Mwesije nuwe agira mu bigere bya Reverend Amon Tumusime w'abakristayo baraganise okumwakiraje amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.